Ćao, ja sam Đura Putnica kroz vreme, a ovo je moj lifestyle time travel blog. Danas pričamo o rimskim parfemima. Kao što i sami možete da pretpostavite, život u Rimu nije bio baš prijatnog mirisa. Puno ljudi nakrcani na jednom prostoru, velike zgrade, smeće po ulicama, nema ni kanalizacije. Da, imate kupatila, imate javne toalete, ali opet tu je puno ljudi. Ne možete svaki dan da stignete da dođete na red, imate puno obaveza. Jednostavno, nije svakome higijena bila baš na prvom mestu. Mislim, po manjim gradovima i u provinciji bilo je malo lakše, ali opet ne sjajno. A i stav Rimljana prema neprijatnim mirisima je bio specifičan. Oni su mislili zapravo da je smrad zarazan i treba se nekako odbraniti od njega. A kako se to radi? Parfemima. Rimski parfemi nisu bili baš pravi parfemi u današnjem smislu. To su više bili masti i ulja. Ali različiti mirisi su dodavani i u hranu, i u vino. Prskali su bojna polja, arene, teatar, različite trpezarije u toku obedovanja, ali korišćeni su i kao zaštita tokom pogrebnih rituala. Ne parfemi, to je više bio tamjan ili slične supstance koje su paljene i na taj način živi su se simbolično čuvali od smrti. Parfemi naravno prvo su bili za elitu, ali veoma brzo su bili dostupni skoro svakome. I to je zavisilo koliko para, toliko muzike. Ako želite ekskluzivan parfem sa uvezenim sastojcima, onda ćete platiti više. A ako hoćete nešto lokalnog porekla, onda je to prilično bilo pristupačno. Recimo, ako želite da vaš parfem sadrži balzam ili smirnu ili šafran, cimet, nešto od te egzotike, vi ćete morati da platite debelo. Ali ako hoćete neku, recimo, ružinu vodicu, to skoro svako sebi može da priušti. A Plinije Stariji beleži omiljene sastojke Rimljana, a to su iđirot, nar, tršlja, mirta i čempres. A omiljeni rimski parfemi su bili ciprinijum na bazi kane, rodinon na bazi ruže, susinijum na bazi ljiljana i specijalna cezarova mast telinum. Na osnovu toga koliko brzo ispari određena esencija u parfemu, mi imamo visoke, srednje i donje note. Visoke note su one koje vas prve zapuhnu i koje prvo osetite, ali one brzo i ispare. Srednje note su uglavnom cvetne ili začinske i one zapravo doprinose telu parfema. One se tu zadržavaju pola sata do sat vremena. I imate one donje note koje zapravo najteže isparavaju i samim tim se najduže i osete. Slično su bili koncipirani i rimski parfemi. Samo što tečna osnova tog parfema nije bio alkohol kao što je to danas, već neko ulje. Uglavnom je to bilo sveže ceđeno ulje nezrele masline ili nezrelog grožđa. Dakle, kako je uglavnom izgledala formula jednog rimskog parfema? Pa imate, dakle, to ulje kao tečnu osnovu i onda imate neko esencijalno ulje, recimo kao što je to ruža ili ljiljan, a da se to ne bi pokvarilo, morate dodati konzervans koji je najčešće bio so. I onda imate fiksator ili bazu, te donje note koje se najduže i osjećaju, što su uglavnom smola, balzam ili smirna. A i smirna i balzam su zapravo vrste mirisne smole. Postoje 3 osnovna načina dobijanja esencije. Prvi način je da uzmete latice ili lišće i stavite u tkaninu natopljenu uljem i onda to pritiskate. Drugi način je da aromatične supstance potopite u ulje i ostavite ih da stoje, a treći način se koristi uglavnom za dobijanje maslinovog ulja ili ulja grožđa, a to je presa. A pošto su ta ulja imala rok trajanja, onda se isplatilo proizvođačima parfema da imaju svoju presu. I proces pravljenja parfema je prikazan na jednoj fresci u vili Veti u Pompeju. Na ovoj fresci mali kupidoni prave i prodaju parfeme. Dakle, imamo jednog koji koristi presu, drugi kupidon na vatri kuva esencije, kuva to ulje. Posle imamo 2 kupidona koji mešaju, ali ovaj put taj lonac se ne nalazi na vatri. Imamo jednog
koji ima svitak i vagu i on ili gleda recept ili recimo piše nekakve priznanice, vodi neku birokratiju. I poslednji Kupidon je sa ženom, sa mušterijom. Došla je žena u njihovu radnju da kupi parfem i ona, kao što se i danas to radi po parfumerijama, isprobava parfem na zglobu ruke. Kao i danas, smenjivali su se favoriti, ali i centri proizvodnje. I od 1. veka nove ere Kampanija je postala jedna od glavnih centara proizvodnje parfema. A ovaj region je bio posebno poznat po pravljenju rodinona ili parfema na bazi ruža. Na forumu u Pestumu pronađena je jedna parfumerija koja je imala tradiciju skoro 6 vekova. U ovoj parfumeriji prvo su se samo prodavali parfemi i to od 3. veka pre nove ere. Da bi u 1. veku ili početkom 2. veka pre nove ere oni počeli da proizvode parfeme, tačno onda kada je počela ekspanzija parfumerija po Kataniji. A to znamo tako što su u toj građevini iz perioda 1. i 2. veka pronađene prese za pravljenje ulja. I onda su tu tradiciju pravljenja parfema i prodavanja parfema oni nastavili sve do 3. veka nove ere. Cezarova mast, sveže maslinovo ulje, ciperus, cimbopogon, iđirot, žuti kokotac, piskavica, mačji tamjan, mažuran, telinum, Cezarova mast. Zanimljivosti u parfemima sa Hronosom, bogom vremena. A u svojoj prelepoj palati Domus Aureji Neron imao instalirane cevi, a kroz te cevi izlazio parfem koji je osvežavao prostor, a i goste. A velikodušni Neron je nekad voleo i goste da zasipa cvećem. A kada se Neron vratio kao pobednik u Rim nakon olimpijskih igara, po ulicama je bio prosut šafran da ga dočeka. Da li znate da je u Rimu publika prskana parfemom u teatrima i arenama? Da, Rimljani su imali prskalice ili sparsiones. Ne zna se tačno kako su one izgledale, ali je na centru arene verovatno postojao nekakav mehanizam preko kojeg su oni raspršavali parfem po publici. I to da bi malo osvežili publiku, ali i da bi zamaskirali miris životinja i smrti, pogotovo kada su borbe u pitanju. A boga mi, malo i da namirišu tu publiku. Nikad se ne zna kad se ko kupao. A što ste bliže podijumu, to su veće šanse da budete naparfemisani. A možda i isflekani zato što su koristili šafran. Da li znate da su Rimljani koristili alkohol u parfemima, ali ne kao danas? Alkohol je izolovan u 12. veku, međutim Rimljani su koristili reagense na bazi alkohola kao što je vino. Što bi značilo da su Rimljani stavljali i vino u parfem, a i parfem u vino. Pogotovo su voljeli ružu, da se ona baš lepo slagala sa vinom. Da li znate da su Rimljani uzgajali cveće u komercijalne svrhe? Jedna ovakva bašta je pronađena u Pompeji i zove se Herkulova bašta. U ovoj bašti pronađeni su kanali za navodnjavanje, a analize polena su utvrdile da su u njoj uzgajane ruže, ljiljani i ljubičice. I to sve masovno da bi se od njih pravili parfemi. Najluksuzniji parfem u starom Rimu bio je ciprinijum, a glavni sastojci ovog parfema bili su kana, kardamon i smirna i opciono cimet. Svi ovi sastojci bili su uveženi što je činilo ovaj parfem vrlo ekskluzivnim i skupim. A na cenu je uticalo i to što je proces da bi se ovaj parfem napravio bio složen i trajan. Dakle, i materijal i ruke. Luksus, ciprinijum, ekskluziva, ciprinijum, import, ciprinijum. Da li znate koji je bio starorimski best-selling parfem? To je bio Rodinon, parfem na bazi ruža. A bio je najpopularniji zato što je bio najpristupačniji. Sastojci za ovaj parfem su mogli da budu u potpunosti lokalnog porekla, što je uticalo na njegovu jeftinu cenu. Koren iđirota, smirna, cvetovi ljiljana, kuvano vino, kardamon, so, med, pročišćena voda, susinijum. Najpoznatiji region za pravljenje rodinona je bila Kampanija, a potpuno lokalna, ona bazična varijanta je pravljena od maslinovog ulja, u koje vi dodate ružu, so kao konzervans i recimo iđirot. Ali ako želite luksuz varijantu ovog parfema, onda tražite rodinon na bazi susamovog ulja, jer susam je uvoz pa je zato i skup.
A ovaj parfem je bio popularan zato što se dobro slagao sa hranom i pićem i onda su u njime mogli da dodatno oplemene jelo.